जे pini konsil long nyut bahini tum dharna duram da je PGR along le lapen ke sarben thangcho long le apu tha ki becho nahi lapen sarben thangcho long le pen PGR pachi dira lake alang tum kupi jonga ma thane lake kapak tiblo sarmen bangcho along le bangke lake ye ma bang sarthe bangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo je dake lake iphai troxiang ni election ko sita me law and order ari deng el tum karglo ton mas council ari deng abi si police requisition enlo police bangke nang pipedalo je election of claim mo election no voter ting ben claim pon po sita nona bangke election na nangli bom lo po laki election hot ke nitum bangke lason election pine bangke nitum requisition na pidum de informasi ada bangke nak pidum de dan la benitum kar bema to mas council bangke tok elo ada police force afan SP fan lo pielo je nitum fan dak sarthi kan cholong le election je afan nitum fan requisition na pine la ben PGR long le puthake nili vaida class of si all political party la ben song ke doan होला सोसोंग के दोआन ऑर्गेनाइजेशन के दोआन लापेन के इंटेलेक्चुअल के दोआन तुम्हान मिली पता किसी माई फालो करके ना तुम बस कौन जे फांसी PGR आलम पेनान बुद्धि सोरे चुपे चोइलो लापेन गानोतिन दमे बुद्धि सोरे अमेथांग जोंगजुंग कुआ के ठेकाना मोखा के ठेकेरे तुमान दमे आला तुम सोंग के दोआन दमे बुद्धि सोरे चुपे चोइलो लासोतेंग बेंसी के राय बंग ला पुइनो जे dak nili mata theng thiblo je PGR bangke lake Supreme Court order lasi Supreme Court order theng ben PGR ke lake eviction back sita PGR eviction pusita lada bangke Langkaijan judu koloni Khan Bosti ka eviction son kali Langkaijan judu koloni Khan Bosti ka eviction ke hoda bangke aphai kompik aton kombo dono amasi holada ke इतुम पुलिस तमे रिक्वेशन अपिलो बा सुरी थम पन सेता इतुम बांके जॉब चित उनचित लो सक्सेस चित लो जेता जुदु कॉलोनियल लं बांके बांग सुरी के थम CRPF लापेन बेटेलियन लापेन के आसाम पुलिस लापेन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांगरुम पेपेन निरतुम अदा इलेक्शन के दाम मुद के सेक्रेटरी मुकुल कथार फंता हागलम पेन वन आक लापेन के अदा उसी फन खटखटिया ओसी फान के आफु बारबां लाता के रोयलो नां तुम सोशल मीडिया लं दला सके लासी लाता के आफाय बां होदा के हारोबे थम दा प्ले आदन दा फारो थम दा प्ले सिता नोन दागा बां के आदन लापेन के आफाय के सुरी केप सोसे लासी सुरी केप आमु भान के प्लुंग नहीं बां के निलियान सिता पुलो लाके काचिले मकाम गली रोंग रो के जुएला मले लाके इट इज नॉट मैटर ऑफ जॉब्स आने सी लाके जे इलतुम आसाम गवर्नमेंट अफाने तुम पे आफ्रा के चिंकी नंगला एथे लो एंड ऑर्डर इल तुम्हारी देंग अबे आसाम गवर्नमेंट आरी देंग सिदो हला तुम फोर्स ना पिदो नंगला ना पीपेन क्रोइलो पोसिला से इलेक्शन जी लाबेन के बांग सुरी थम प्ली पुलिस CRPF लेके लाले की उंजी गली लादा बांग के पेनाना फोर्स ना को लासी लाके अपोर नंगी लासी होला सोता पेनान केसे पेन चेंगलो लापेन तो इंटी मदना तो वीडियो lang le technology pin dharna do bangta hola tana ninjelo cheklo jonjoni uni de tahai sita election nang po se election me pop ge a process assembly apani lioda thamlo PGR ke lake ka declare ke British ho 1933 ani kan si declare lapen ke gazette notification ke 1946 hola da ke ni lge hanga thela lapen ke Ladakh Assam ग्रीजिन लैंड माने PGR एक पासो 1954 टेंग बेंसी एंदुन पु सो बांके काचे क्रोय के लाके 1954 along si laso गजेट नोटिफिकेशन क्लांगलो लासो वोड बांके आसाम ग्रीजिंग रेगुलेशन एक टेंग बेंसी एंदुन पु लासो वोड बांके लाके CM के लाके होला से फोर्सिंग तेरा फासा CM लापेन के चेयरमैन कारगिल तरमास काउंसिलर DC अलग के CS पोस्ट
Tumsi alaso ko session long je perai lo laso je perai teng penala je Assam laso Jingland aye ka teng sian lasi nilian sida pula alaso mai hota je laki apodeng le penke itum Karbi Anglong Autonomous Council penke order pe napiku laso ni lelam char teng men order pikla helo la penke laso order teng penke la that SOP bunai nangi SOP mane guideline bunai nangi laso guideline ka bunai ke laki apor nangi laki angsini ini ke chokte penani sida ni clear thano de Karbi Anglong Autonomous Council long ke lata ke thanga document sabi nonon tabe lasi laso British और की बिकांग आलेन सा documents an के लके इसी के नॉरिस के लता के शिलोंग लो इसी एबंग के लके देहरादून लो तो लासी शिलोंग लो ता नितुम लाहाय documents का पर ये भाग इतुम तोयल लो लके आने से नितुम लाहाय का सर्वे आरोंग ते एबंग के लके नितुम लता के गूगल मैप पर लो सियन लता एबंग के लता ओरिजिनल document एबंग के नोना ता Karbi Anglong Autonomous Council लो non pugali lagi April 1951 pen pan Supreme Court order lo la sote pen itu mana PGR bangke lagi thangli pek bu la kham ne lo lagi thangli bu se ka thangli di puta men lagi iningi pung iningi thie ka mali mati nili waita klasa pen pachin la Karbi Anglong ra tuman lagi aronre pen kedo PGR long lagi thangli sida itu SOP bunai Buliram terang di poson sila dake sia sel tiana ko. Apo nang ko hi. La sila so sel bang ta Karbi Anglong Autonomous Council pen tiare lo. Order pielo lata. La pen ke silong la haya documents ka panglum na bi phanta ka pen na Karbi Anglong Autonomous Council pen pier. La pen ke kana nama ka survey da mi ka fulmi sarkul la pen dokam sarkul da pielo. Sita la haya pier da pista da il tuma bangke il tuma rideng alo. Jadi itu soal nena dokumen sebagai pijar dokumen sebagai itu nomor. Lasi lason inut baini dhana dopo lada kemang ke je Karbi Anglong monsam kapa kape tu thuye pa. Ta monsan aku mana suluk sudah monsan kapa biye pa suluk sudah kape tu thuye pa si inut baini asong tum iklem ni thang song men pupe inut baini tum ke thekeri ka cekrong tum Bethang jongjungan lagi long ye phat lasi laso bang claim nang ele tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pe tum claim lo ye tum claim pick lo empregamen pe tum claim lo kithi ki jang nunda to lo bang bharot hob da sose abha ke arm struggle kuri lo mane ke je nitum ke hele ke out ka song men se autonomous state ganji political power come from bearer of the gun autonomous state ganji plot de hele of ganji Lasi UPDS KNB ke KPF tanang klang Elia somod lo lapen ke ako UPDS tanang klang lo song tro atum helikot militan sundanang klang lo sita penan la sopil thei pen ka chikak nang na dulu charchi malong adai be pin pen bang pikerai si la sopil thei pen chi unang lo lake alar tum ke punang ke pipolma ok chun prantum jongjung ka chobhonga joini pen si ili tum la sopil thei pen ki unang hola sunang tum thenglang lo autonomous state movement na history long tame je that indefinite bond of piglo 100 hours 200 hours bond call kulilo 15 days bond dolo 7 days bond call kulilo 10 days bond call kulilo la pendete along pendat bus me ke kai penchenglo dolong me kai penchenglo office me kai ladak jakas hoda movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kahino Karbi Anglong property ke tamna Karbi Anglong estate lo lake Karbi Anglong estate school ahe me kai penchenglo community hall me ke kai penchenglo laben dolong me kai penchenglo office me kai penchenglo bus me ke kai penchenglo Karbi Anglong property ba ke los lasi lahaya history ta iltum thenglong lo kithi ke jaga to piklo rahor sinara son tame hemprega men kan sila so pil theben ke tamna sida pinyani ta hempreg nanda long nela ta hempreg ke hang nil ke da pulo ington nang ne hempreg long letik iltum sang nang ne hempreg ta hang bom nang ji lapen development akaya akama sai hang deng ta iltum claim bom nang PGR ta ington te pulo ben ington te claim beti sira lasom je inul bahnya tum mithang jongjunga le ke long ye phansi councilor dharna na claim diang ni sita clearly jipu jeda Karbi Anglong Autonomous Council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu manang support unde pulongte ditumke ki claim uni lagi ani sita ni liche non alam gali lake
ani siata nili meeting lo ngani je lasi bijiar ke claim nangi aronan pen kedo claim nili to ani sita nili waida class pen pachine khan pusti judu koloni la pen ge hola lahor yana lo nange do tun arone oda ke phai komo ajun komo adon komo pose hitumge je song tu manhang pin pen jingwai jingsai se pin pen budi sori chopi choi je pin pen karbenglo autonomous council made tin karbenglo pen dem so daga bangke itu mage kacing wai nang hang nang koke adon na dopik aphai dopik la pen ke abang fuda dopik lasi laki men le kathali unje hombal ini tum dadak cing wai ce sa claim step by step se claim nangi lasi nilikar yang long rat tum ka chuni ria bagi social media non long penana tum tok topic pik nililango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT e ka tek pen misuse tum hanke nili case pipo kapene bi ban sikang nang iban ni boi etela ke aron repen lason misuse story belum de la ke social media long kamena tum ki pitap ki pipu je ladak alang tum inut bahini la social media long ke ther lahai dan tum thek long Facebook la Instagram long lahai ke ther social media long ta lahai thek long la sila IT e ka tek pen la so teng aro la teng pen yes ki pia phanse ni ja siklo etini li claim li pupik claim ji ko la ke sarthi bang cholong le pen bijera long le par la na ke pangui na kilo sarthi bang cholong le da claim po sita ri tum requisition kilo police na pija lasi election api nang pipo busi non ke nang pipi state government kali central government kali along a preg state anda me non ma ke election or ke la bang ke eviction asa yang ke claim kli busi alang tumpang dak pon lasi dilina do media hoi pen ka chuni ria bang ke lason itum ke kom ha ki jum ha akar bi atum jong si ili tum long si kai ke ta kai chi putot kai ke ta ili tum ngong jong si kai ke ta la hai mane ili tum ngong si kai chi jong tap kai chi jong bru kai chi sorsa tap long de la ke ili tum bang ke paprang long de dili puja bang ke hala dak mon inut bahini tum jon fro jon akapre ke pupe non ke kari banglo intellectual teman ke ningje je song ke doan sa jingje lapen laso bijiar laso ke claim back asa yang ninge claim ke ladak professor harna ke do lapen procession ke do lapen memorandum ke pidam da kirunia long procession ke do lapen dipolong dharna ke do nilifan memorandum na ke pi dongka sar profil long memorandum pi lapen are ke sobek hola tum manke di tum cingki je than pensi kaita ko nilinon di phai krisi alang teman official nil tum hang alang teman official hang agency lapen ke KNCA lapen KSA Jameson timung tuma group hanili official baji krisi sinili cembaralo lahai ko son ska pichunjima la PGR pen cenglo lapen ke autonomous seram abumen pen cenglo oson si hemprek pen cenglo ka pichunjima lahai apu thakta alang tum memorandum nang pia tek pen itung boson si kacing wai cing saima kargala autonomous council long nili official letala ngon pajet cingki je than men sejarah kamla chunji nahar juje pin pen councilor atheng no dharna ke do pidi pine ale doima pini mun living example manipur long jedak manipuri pen la pen kukie tum maite pen kukie tum ma chobong pini nan nang samselang ningkan si pare 1,000 crores ne udah ke loss muni da pai ke chi suri sita sose naneng samune la latong inu mai ni tum kirima lason abang kini di claim karbiang long monsanto nanji monsanto lo pulong te kacing thura sayang deng tu kecok ci itu platform tu cupe keng na hala so cupe keng na bini pulong te alang tum ni tum clear vision pan arjuno akola certificate cho asopo la pen ke certificate cho ala hemosol di nanti amun pi ala biren tangcho pe maluti tisopi ala tum men ke yem che ki boilo je than boy sin tum ke song force avere po la si election na pc claim po o chok sar na to election na pile claim na choklo hala tum ke along le bino wa hem tum ben ke karbila autonomous council yem omor sing kiso ke hai bang sida hola komane political jomjunga le ke NGF tumangke da dharna nang doi council lo bijar along le aputha lasi ni dutti ke bangke lason council lo jingwa ire pin pen lam
lamsam pen chingmai vipin alang tum ke ther ke hapen la son si ke claim asang deng claim mom lo pulong je la ba ke di like la so sayang deng ba ke claim long ni chingmai nang ching sai nang chingki je than nang la so sayang deng ke choki aku ke chingki je than ben si choki autonomous state ni pulong mat itu minuer MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha kalau Lok Sabha Rajya Sabha panggung pet 700 plus MP la sila la so autonomous state bill ponji te cabinet decision endang ji cabinet decision endes by president of India bang ke SN pinang la si speaker bang ke business of lease long thapon po business of lease long thapon po Lok Sabha long debate po debate te la phi bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po the jake ruling government kum si cabinet ateng pen governor president of India SN ki ateng pen si bill ke pon ke pass vek po Lok Sabha pass date pe na pita ko Rajya Sabha pass dang la Rajya Sabha pass date pe na si Lok Sabha Rajya Sabha pass date bak si ile dumda article 244 ke no India na constitution no nge do sita la dang bang la ke political decision la ke nili mithange la ke nili ke supreme court long case pi pulo autonomous state puta Supreme Court long case pi den na ye constitution long do ko puka apola people to autonomous state long ke amasi hoda top 5 Supreme Court lawyer hoje cingki si karbi bona ameneja apan si kesong kathar hoje appointment pian lo peon si betai ini ka cingki ta ala daka fees 2,50,000 ata draft pen skipina pc 5 lakhs pen cingki lo phi ba ke lake political decision ede constitution lo ke tok do may people labang ke must be pugali lasi must be pugali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inut paine tum political alle ke ong ye phak ani seta ning je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 ala je council song claim council song ke lada ke laso separate electoral rules ka tiar je nilian se waida class pen pachingi lo Council din itu masuk PIL case IPA teng pe. Ni itu a committee seng lo. A committee chairman ke Mohor Singh Tim. A committee member secretary ke Alvin Teron lo. Dake Dr. Joyintu Rong pi penceng lo. Dr. Mansing Rong pi penceng lo. Dr. Dhoram Singh Teron penceng lo. Dr. Robinson Teron University di campus a professor no ni kali lo. La pen ke ala Bardat Rong phar penceng lo. Nubin Terang penceng lo ex principal. Sarthi rong hi pen cenglo hi arang cewoya lo hidina rong pi alang rumsia committee saying si ne latung chingwai lo jalo guten to depan take do book nang submit lo la sote med isi resolution en lo isi date pen ke ko release session long pass lo session long che parai date pen apike governor long pathai date governor bang article 164 ateng pen je council of minister addition si neke declaim ji ade nitum ke governor ke lake autonomous council ya guardian chana governor ban hukum ki piu na bang ke lake state government lasi hoda hil serialom alupili dam hala so minister bang sumrong ha ke hailo alam tame file nang li lo kusitan nili sumrong ha ke hai bana chuning li lang so la so pon nang approve de loti nil tum be da so Mohor Singh ti sona na candidate la pen ke ko em lo la pen ke ko Lum Singh Teron Richard Tokbi, Kachirong Pipi Baido, Nitum Damlo, Yenang approved no. Approved as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok dano. Governor Banpu, nang claim ke deke. Ame thanga chat mit lo. Rotom terang la pen ke hola lit song munda dol ke sumo hang lo chingwai ke. Ni hola elar kan commissioner kan pothai da. Law department or pothai da VPN. Ting tu mana ko pilo. Itum ke PIL case pe ting itum claim lo lagi. Lasi lason council sol claim pledet tuliram long claim pledet laso karbiang longrat kan pamang nang 1986 sa movement nasono ke nilikai da puel repeat nang nelo karbi yan jang mong sika chok ke jai ke hang ke karbiang long fansi hempre ke hang karbiang khai fansi ke hang kalima daniel karbi fansi ke hang pi karbiang longrat fansi ke hang engke karbi yan sika chok ke theng karbi yan sika boycott karbi yan si hemrit ke chipri Karbiye janda jika cicok aja apran kita menang dulu lah sopir ke. Nitum karbi lu baca lihat song, nitum kam klaim rapet.
Omor Singh disokya gelai Karbilo chale sok inglong for president lo. Bubon Sondro rong hangala ke general secretary lo. Kon rong pi dhiren rong pi. Surya Jam dan Central Committee tung akhirnya kereng masih kalau sorge apran enter lo. Karbijan nana lo ta. Lasi 1986 ka son ayam break ke hang ke tum repeat nang nilo puni likai ja pugal. Ayam break ka itu hang nang development account na claim nang. Ayam break ka hang pule ciputora pule ayam break pen ke laso ayam break ka hang pen ke political ali enang nile yok ta. Nilinang tu media hoi ben sekali ye lo autonomous state amu ke long dia fan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang ju enang nile. Hempre ka men pen ke ni pan vote nang jok lo punang nelo. Study li pu ya rason si hempre ka ili tum hang bom na development account da claim bom na. Laben team kar benglong ta hempre ke hang dun bom ji. Sida hempre ke hang pen ni tum bang ke insam jin men sang ji. Insam jin men sang ji ka chu bhong cha urung pe li heli kaman pen kali kaching ki ke chethan convince pen si hempre ta pelong ji. Ako hempre ke long lek tik ni tum team kar benglong ke sang si. Kap Jingwai jing sai pen si kaching ki ke chethan pen si hempre ta pelong ne. La pen jara sayang deng tame la bijar biar le jingki chethan pen si pachun nang ji. Ka chu bhong ka churi pen kali. La sinama tu media hoi pen ni na chuning ri long la son asayang deng ke kar benglong arat ke duan ma chuning ri lo la son asayang deng mangai claim de dan itu monsan si do nei monsan do lo blong de kapre ka chik thura sayang deng ta itu claim pono ko lanjut. अच्छा सर थे लंग अदे तो स्टार्ट थे थंचो अलोंग लेके 7 मार्च अर्नी से एविक्शन को सी Police requisition SP pan itu konsepen yelo ta pieta police tum nang pinun de lake election dokok election office ni tum nang pi usi la si election de tin tum thar lebek choklo bukli choklo ke